Koji je najbolji motor za duga putovanja? Da li je to luksuzni touring model, avanturistička mašina ili brzi sport touring? Podelit ćemo ih u 3 segmenta i analizirati njihove prednosti. Ovo je samo moje mišljenje, a ako se ne slažeš ili imaš svoj favorit, napiši u komentarima. Prvi segment – touring motori. Touring motori su stvoreni za maksimalan komfor na dužim vožnjama. Imaju moćne agregate, odličnu zaštitu od vetra, prostrana sedišta i napredne elektronske sisteme. Prvi na ovoj listi je Honda Goldwing 1800. Ovo je vrhunac luksuza u motosvetu. Sa 6-cilindričnim motorom za premine 1833 kubika. Nudi nevjerovatnu udobnost i stabilnost. Tu su i grejana sedišta, zvučni sistem i opcija vožnje unazad. Drugo mjesto zauzeo je BMW K1600 GTL. Ako voliš luksuz, ali želiš više sportskog osjećaja, ovaj motor je pravi izbor. 6-cilindrični motor pruža besprekorne performanse, a udobnost je na vrhunskom nivou. I na trećem mjestu Yamaha FJR 1300. Ovo je možda najbolji izbor za one koji žele nešto između touring i sportskog motora. Pouzdan motor za premine 1298 kubika. Dobro aerodinamično telo i udobnost čine ga odličnim saputnikom za duže rute. Drugi segment – adventure motori. Ova kategorija je za one koji žele da istražuju, bilo da je to asfalt, makadam ili blato. Adventure motori su više namenski i spremni za sve izazove. Prvi na ovoj listi je naravno BMW R1250 GS Adventure. Ovaj motor je legenda u ADV segmentu. Boxer motor pruža odličan balans, a uz to dolazi i vrhunska elektronika koja pomaže u svim uslovima vožnje. Zatim, drugi motor na ovoj listi je Honda Africa Twin 1100. Ako voliš avanture, ali ne želiš previše težak motor, Africa Twin je pravi izbor. Lagana šasija, odličan agregat i sposobnost za off-road vožnje čine ga omiljenim izborom mnogih putnika. Na trećem mjestu je KTM 1290 Super Adventure R. Ako želiš agresivniju vožnju i najbolje performanse u ADV segmentu, KTM je pravi izbor. Ovaj motor ima snažan agregat i prilagođen je za zahtevne terene. I za kraj, na četvrtom mjestu je Suzuki V-Strom 1050 XT. Za one koji žele budžetsku opciju, V-Strom je fantastičan izbor. Pouzdan V-Twin motor, dobra zaštita od vetra i udobnost na dužim vožnjama čine ga odličnim touring adventure modelom. I prelazimo na posljednji, treći segment – sport touring motori. Ovi motori su za vozače koji žele brzinu i dinamiku, ali ne žele da žrtvuju udobnost. Jako prvo mjesto ima Kawasaki H2 SX SE. Ovo je prava touring raketa. Super punjeni motor pruža nevjerovatne performanse, a uz to dolazi vrhunska elektronika koja osigurava stabilnost pri visokim brzinama. Drugo mjesto Ducati Multistrada 4 VS. Ovo je motor koji kombinuje italijanski stil, naprednu tehnologiju i snažan V4 motor. Multistrada je savršena za duge ture sa sportskim duhom. Treće mjesto na mojoj listi zauzima Triumph Tiger 1200 GT Explorer. Ovaj model nudi odličnu ergonomiju, britanski kvalitet i napredne tehnologije za maksimalnu udobnost i performanse. Dakle, da sumiramo, ako voliš da se voziš kao da si u dnevnoj sobi, Honda Goldwing i BMW K1100 GTL su pravi izbor. Ako voliš avanture i želiš da skreneš sa asfalta, BMW GS ili Honda Africa Twin su verovatno bolji za tebe. A ako voliš da tvoj touring motor ide kao raketa, Kawasaki H2 SX SE ili Ducati Multistrada 4 VS su pravi izbor. Naravno, ovo je samo moje mišljenje. Ako misliš da sam promašio ili zaboravio neki motor, napiši da zajedno napravimo ultimativnu listu. Ako ti se svidio video, lajkuj i šeruj, a ako si ovdje prvi put, pretplati se na kanal.